Aner malakan yam we kanal dial content barwanya lingua seme. And wale shanga jandang roidung wan ka pay baro ronkin dang ro jandang roidu bakel. Bana roi kitchen lad karodian wasamene. The content challenge lare wiki jubo bana linkel. I wouldn't end corner guasame jen a police captain. A police captain mishimi jekchela ka kor gwaseda ne paiwe. And temperature George and Ojen shall do the charge of walk. Goben chang of finger je ban jukula linkel. And o me a chuang kichi chuang ban je link a jari for me. Can conwin yami jiram jidit can online TV channel go regional gender channel there just support kadere subscribe. Ko me take Lerm si break was me da chamala shbeke jike pet. A bari por me ban je linkel. Ka shanka mwan ka jok mi mo shanka jandang roide diok ka pay baro. Ci join special emergency court ki ne de kono dokana re wiki juba ci kana ngok pin me chala te wude me jen shale capture shot ray call jen a police officer millet ka police directorate ka custom services jen gwal dana leretin a kor midit chinete kon lat ke look ke court chicken jigno jen take a dwer ko che ngwet no kirun ke te jadwach amishina chi nyuro cha te be te kon shurian lat ke je ke te chalat re wi ke juba gwade dane dueje dolo motin ke ngwade motin ngwet dueje je ka jap midit kuje no tor ke je ame ya turu na moyo chup ka public liu ka chwal ngaje no jam je chep chala lane ke je ke chawe dino teve de nitin tinyu da no jen ke gwer mo che jalat dino ka gwate dan me cha ko cha ka notify ke cha na cha ka juk no chiram me che gwer che lat video de jene chwagu je no chi twok no ka korgo mi na nyuro ka kan pesati lokaje ko ci duwar ce were ce tene de goron wajen de jelo nda work free kane la ke jeno madana ce lat dor mi dit kanyo da evidence je bane and when mo chagu je no jen da te ga dor netin content gwallo ci netin kon tila prosecution kene te gorgo jeno dara jal freely kane te gon de gorgo jeno net kon gorgo jeno de je yen ce de work freely a prosecution kane te kon la defense tin ganga je en wo jen tel dor mi ce lat kelke judge can decide no nene a woman chalat te jien ka professional le ki ta dan en men chongot che ngai ke je ko jen e police ya gu je no men chalat te mi jek ka ku je moni rungo ko jen de je dil yen ka dar te garun ki ka pas rete jien ko le de je ngaja ko jen a police officer chongot che ko gor ramu duwe teenager mudwe dol nike jat langaje ka kap ko joka chenok ke video ndana chaguj no jen jadwer je lat chala do en ram la police officer la de keli wo der na der ka gang der public der je gang de lo commit ni violence de lo woneng na de lo munya na krek chaguj no en men chalat lat ke je bo a police ko ken ko ba kule la example ko teram mi je be nyogme le de je agu no jen baje dil yen ka dur dana jala ka kuide kineti ko on tila judges tilat ke look gwalo ki kala do nene Captain Richard call take dur mi di anjen baje dil yen ka pas dang bakel te betre te jen taka cha lugo mo cha jongok ano Richard bete ka pas dang bakel ka dur andana chalat bakani reti jen la sentence de ki ta dana yan kene jen jaje laslet nika yang bakel ka pay die chron kin dang ro jen dang ro bakel nika gwaze dana cha las ki detention gwade cha je yentin a police ni ko cha yen ka police professional standard union jen gwadan tete da ne de kon yan ga je kan police professional standard unit munyo no di
kan nin diala kono ci nin gatijen wa badil te kamu badil te ka pes bakal reide ñu do to ko naga fay dieje dana yan ka je shu bene tama ba kan dial ba ka kwen ga dial mi ci pes bakal ci to ko wajen ba jelo anyo gwaza me bo cha yen lora bang libate ka pes dang bakal reite jen wa te ka yu tu wante be yor fin point ka yu to ka kor kemi ce pes dang bakal ce ga ni reite jen ya gujen ojen be yu tu ko 5 million South Sudanese pound baka dil yor fin yuti 5 million South Sudanese pound baka European and Captain Richard ke dur dana chalat chala do nena ke report dana chala da kan gwas mene ekanemu ten wo nene si Captain Richard che yuti 5 million South Sudanese pound jaga European wa ba nyoko mu moy ke jaka pas dang bakel te koken which mean that there te ka ruon with the pas dang ro no chikala do nene akanemu Captain Richard we 5 million South Sudanese we ka European ano ba jeluin ko kor pen dang bakel duno mu e kana cha 5 million South Sudanese pound cha European wa bi Captain Richard betereti jen ka pas dang bakel de koken nyodo mu wa kama de yo dara te ka pas dang we ra reti jen inedi kon la judge chicken ruling chicken la dinono mekan yu European pas dang bakel te koken bakan ni reti jen Captain Kolba cha inform cha jogono dira appeal bo ki der tor mu guje mo der la der jala ki melang ni ne kon to gwalok dong der ode well ki der ode kamra karwa me bi let me just simply say ko chalaro 5 million der ka European ka pet dang bakele koken which mean that mi she de kon sholo nodi dong der la 10 de kon sholo de cause and 5 million euro ka fin kana 5 million ni cocaine there are 10 million so me 10 million che euro fin maybe don't charge de yen dong de lui ke kanta danan joje gentama me 5 million che euro fin che pa dang ba kala konta niam che ga denin you know that pa dang ba kala kona cha yen ka ano dara ka dara kanin you know ka kuje me an appealing me dara kalanga jam dong me che jogono what if chechu yorga pin kan 10 million to mecha yor pin der tedi ana da wena ka yori shop ke da chubra freely that's what I mean der chubra te ram mo me de la gorno dong de jigen ka kor ba de dan me she video mo me she jala chikon dial ne video ma che chup canadian video dan chala waje dan she capture Richard no do jarantin ka video do jaga doñ mi di ke street ki da dop re wiki juba chayo share social media ko kore chum na ne content la authority so right now chala don me mo gwalong ko misran te der te la kara mi mo me date ki mete ko gwan mi di wa ba je din take ngot ko te evident te tente nyoda cha jo mo cha jala de nono re wiki juba captain me cha je yen ka pas dang bakal ka ba yuti chop ka 5 million South Sudanese pound ba European kam we kan che ka European but take 1 year and 2 months we mean that but take a ruon rate jen with the first dang roba wane ka kor gwadam ba cha gujeno maybe mi cha appeal but maybe dong da 5 million te ko kender ka European la 10 million in total dong de jelon so again report dan chala de nono ko che mi je chala yes cha je sentence ka pas dang bakal biata ma